Кутмандуу таңыңыздар менен мына Баяман базарда оппак кар жаады. Ой, ёлки, күлүшүм каяка түшүп кетти. Чөнтөгө күлүштү салып, чөнтөгүм жыртык экен. Үйлөн деген белгиси булда, караңыздар. Я, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбысыз? Барыңыз жакшыбы? Түзүксүз? Жакшы, рахмат. Көмүрлөр мына. Шлакелерим көмүрлөрүнү башында тартып коеюн. Анан кийин өрүк базарды улантайлы. Мына карасаңыздар, пут таят, кар, муз. Канчадан болтады? Ака. Бул каяктыкы? Сүлүктүнүн көмүрү 550 сом экен. Мынакей. Бул жакчы. Сүлүктүн жалтырагы бар, Самарканд Текбас карыктын көмүрү бар. Самарканд Текбас Самаркандек. Бул канча болот? Бул 350, 1000 3 каптан бар. 350, 1000 3 каптан. Номерди эми айтса болот? Айтың. 0224 55 55 98. 0224 55 55 98. Мынакей. Акабыз экен мынакей. Кыска жарнамадан кийин сиздерге улантабыз видеону. Мен азыр Адамжай районунун Исак Болоткан айыл аймагында турамын. Бул жагы ошол базардан келе жаткан жерде. Ал эми бул жагы болсо Адамжай шаарыбыздан келе жаткан жер. Ошол жерде мындай болуп ошол базар жактан мындай бурулганда ошол жерде жер сатылат экен. Биз менен чогуу болуңуздар, азыр ошонун баардыгын кызыктарын сиздерге чогуу көрсөтөбүз. Баасы да арзан экен, өтө тез сатылыш керек экен. Ушул үй мындайга узуну 11-20, туурасы 10,5, өтө сонун жакшы болуп түшүптүр. Мындай кылып алайын. Жери 7 сотик жер, документтери бүт бардыгы жайында. Бул жагы болсо ошо жол мынакей адамдар басып баратат. Ошол жолго жакын, бул жагы болсо базарга жакын. Ушу базарда иш кылам дегендерге дагы аябай сонун мүмкүнчүлүгү. Баасын шашпай туруңуздар, аз баасын айтып кетемин. Үйдүн айланасы жакшы болуп бүткөн, аква эшик терезелер коюлган, мындай газоблок менен курулган экен. Душу бар, азыркы заманбап үйлөрдөн болуп түшкөн. Бул жагында болсо жери бар, жерине суу дагы келет экен бул жактан, агын суулар. Буртеттен чыгарып алсаңыздар болот. Мына абыз кылганга дагы чукурду айдап коюптур. Ошондой эле мынакей өтө сонун болуп, терезенин тыштары дагы жасалгаланыптыр мындай болуп. Караңыздар, үйдүн көрүнүшү дагы өтө сонун мынакей. Айлантырып көргөзүп кетели. Мынакей күлүштү унутуп калыптырбыз, ошого байланыштуу. Мындай эле кылып көргөзүп кетели. Баасы 3 миллион 700 миң сом кеми бар. 3 миллион 700 миң сом кеми бар. Мынакей дареги. Адамжай району Исак Болоткан айыл аймагы. Рентер Баяман базарына жакын жерде жана көргөзүп өткөн жерчи. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар. Мына ол жакта алма келиптир, караңыздар. Коробканын ичинде жык болуп мындай алма. Ушундай алмалар алыныптыр. Мен күлүч дагы эле түшүп калуу табы. Бул жагыма салайынчы. Мынакей кар. Сиздерге навес керек экен эми, карда? Же эптеп азмас чыдап койсоңуздар чоңуна чыгып кетебиз ба? Жакшы да балам. Шону айтсаңыз. Аттактан жакшы. Кышта карга, суукка жакшы. Тезирээк куру берсин, а? Төлөт жокпу? Анакей мана маселе Өмүр ака, угуң базарчыларыңыздын маселесине. Неге бул жакта бар эле го? Бузуп таштаганбы? Өмүр ака, срочно төлөт базарчыларыңызга. Болду. Bunun hiç uyatı yok bunun. Bunun minüsü dagı yok. Sizler özünüzlere kerek nesini aytışыңыздар керек, туурабы? Болду. Men bloger emasмын, блогермин чоңуна. Анча-мынча блогер болом. Кана жарыңча чоңуна ос дейлен мынакей. Ох, маза нерсе мына жарылган. Иңгирнага чейинде туалет болуп калсын, Болду. Мына сыздап турат, бутуздан суу котуп. Карда. Азыр базардан ким болот? Өмүр ака да? Өргөм жок эмеспи? Мындай эм шоу эле. Менде өргө бар, өрсө. Чөнтөккө салыңыз, чөнтөккө. Мында дагы шоу эле. Чөнтөккө салың, чөнтөккө азмас. Салың чоңуна, чагама рахмат мына. Өрт берем деп. Мени бары бир комментариядагилер сук дейт. Көп жейсиң депчи.
Men уже betim qalın болып qaldım ha. Çöntökö salın, çöntökö, çöntökö salın. Rahman. Toy tayyor olsun ha. Boldu. Şoňa sizi toyga çakyram nasip bolsa. Mayli, çakyrar, bararım Xudo xolasa. Kaqtan bolasiz? Batkenden. Batkenden kelgen çoňa nima? Qaysyl jeriden? Samarqand. Samarqanddan. Ke qoluňyz qarmap qo'yun. Assalomu alaykum Sonra çoňa. örgü aparam. Boldu çoňa. Bar bolunuz. Qançaga girdingiz? 68. Ömrüňiz uzun bolsun. Örüktü pasyny aytyň hem. Qançadan boldat bular? 150, 130. Mana çoňa 150, 130dan muna şu çoňa keseňizler alyňyzlar. Çoňa telefon nomerdi aytyň. Tez dastavka kılıp jönötöslermi? 0774 45 45 68 43 68 43 0774 45 68 68 43. 43 nomerine çalaslar mana çoňa. Tonna. Boldu, özleri de bar eken. Çalıňyzlar uşul nomerge. Men de astyga жазганга hareket kılam. Al çoňa bazaryňyz bersin ha. Tölet обязательно ama jetkizebиz. Boldu. Muna hakem dağı jakşı hakem da mana assalamu alaykum. Geldingizmi? Dürüstpü? Tinchpü? Jakşysızby? Eň kymbat örükdi aytyň. 170 so'm. Mekte aldım. Muağızdan ham mekte aldım mana akalarimde. Hemen tonoyum da men. 170, 150 so'mdan eken buna. 120 so'm, 100 so'mdan eken buna. Jakşı aka keldingizlerbi? Joldor muz deň. Ehtiyat bolup kelingizler. Mana qar soğuk debe ha. Bazaryňyzdardy bersin. Boldu mana ak boýan aka. Boldu. Boldu bazaryňyz bersin. Kiyingi bazar degende ters etip beriňizler. Assalamu alaykum mana akam geldi mana. Assalamu alaykum. Qandaysın? Sen boldu? Qarma. Qancha bolasiz? Qanchadan suratasiz? 90 turadi. 90dan ha. Mına жаңгактар akelleri soda kılıtat. Жақсы чагыла турган жаңгак экен мына. Караңыздар, кабыгы жука. Мына чагылган. 90 сомдон. Siz qancha deysiz? Okey. Ya 100 de otam. Endi azmaz ötüp berseňiz jakşı da. Jakynlaşyp Kançalık berin düke. 110 kaldı. 110 de otam 100'den bereyim. Okey. Жаңгак aytılışı 110. Aytılışı 110. Bundan bana fayda yok. Aytılışı 110. Akabız 90dan surat atken bunu. Yaxşı da sen ne boldu abi 90'da? Bu qalanları izlep nan tapıda boş ketdi. Oo, söyleşeleriňizler. Assalamu alaykum. Bul жерден me жаңылыктар болуp атат akeler. Magız. Kırgızçası danek da bul tura. Danek çagılgany. Bismillahirrahmanirrahim. Çiraýly boldu. Memesi bilen bolar. Kançadan boltap bular? Pulun aytyň. Tayyar bulup söylemeyin. Tak, no 150. Bul dagı 150. Noça? 300. Bu bayağı dımdalgan emes ha? Жақсы мына қараңыздар. Бисмилла. Осып көре берейин болуп? Бар мына башкачада. Аралашкан кайык. 150 сом экен базарыңыздар берсин, а? Мына музду караңыздар. Кар, муз. Мына ассаламу алейкум. Алейкум салам келин. Дерски барга келдим мына. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Аллах шүкүр. Канча дотас өрүктө? Öğüttü 250 dedimede 200 som suraştı 180 som korak suradı. 180 somdan korak ha? Ölmegen adam değil. Jo, çıkpayt bu. Saktap koyam. Aytılışı 100 kança dediniz? 250. 250. Suralışı 185. 180 som suraştı 200 som 180 suradı. Berbegen oyup mende. Ayştek emes, bazar köp ko. Yemi 180 som suradı. Munusunda bolbosa, kiyinkisinde önüsünde bolbosa indingisi gadet ko. Şunday. Bazarınız bersin. Bazar bütüp ele kaldı da bardı. Ye, ana bilip qalat da. Assalamu alaykum. Qandaysiz? Ne, iPhone registratsiyadan ötürle geldi. iCloud açış gerek. Qandaysizlar? Жақсысыздарбы? Muna örük. Qaq örük. Sen ko'rsatib qo'ying akalarim. Bunun içinde şokoladi ham bor ekan. Qanchadan bo'ldi bu? Qanchadan bo'ldi bu? 250'den bo'ldi. Qana ikkita olayincha, kamayib qolmayib gram, kattasidan olayincha akalarim. Mana dehqonchilik ekan. Mana shu akam olib ketdi, bozoringiz bersin, ha? Hemen nor ko'rib. Puli
Бұлы. Сонтойым жық өрік болып қалды. Қараңыздар. Туғандар 250-250-ден. Жерде шундай да bir аралап чек кетсең. Ана шакаларым комментарий жасатта беріп болсам ана шакаларым. Орасы уже құрсақ тойды. Назарыңыздар берсін. Мына кен мына барге көріктер. Ассаламалейкум. Қандайсыздар? Денсаулықтарыңыздар жақшыбы? Қаншадан болды аткен бұл өріктер? Тап-таза барге көріктер. Қараңыздар. 250-ден мына айтылышы берілбеді мына. Бара келді турықластар, бұл менетті айтыңыздар бұна. Құрға, тау, сұқ. Қай жерден келді бұл? Ауғанын өрігі мұна. Ауғачылар, барсыздару мұна. Тұнық өріктеріңіздер үшін лайк басып қойыңыздар мұна. Акам қаулап көруді. 250 сомнан екен. Бас. Ауғач әкелеріміз. Бұл жағыда ассаламалейкум. Мұна акам бір нәрсе іздеу таты ичиден қараңыздар әлі азыр. Алтын бір нәрсе шығады. Лөге дейін нәрсе де бұл. Жақсы. Қанша дейті шоны? 40 сом? 40 сомнан. Арзан, а? Бұнасы жақшырақ шайта бұл? 100 сомнан екен мұна. Құрт түшпе үшін не қылыш керек? Диқанова, айтыңызшы. Чапанларыңыздан айланайын, чапаныңыз сонын екен. Обо, сүрдіп кет. Баяғындай сеткеге еліп қойыш керек пі мұна ондай? Таблеткен чачып қойыш керек пі? Жайып тұрып? Таблеткен қойып қойса болды. Жаныға? Дешке соғылып. Өрікі зиян тейбейбі? Өріке деме, дешке соғылып қойып. Идешке дең. Жақшы, базарыңыздар берсін, а? Мұнанда дағы өріктер мұна. Өрік базар, ассаламалейкум. Қанша болды бұл өріктер? Есі оқсашы? Есі жоқ. Компот қойген да бұлар, а? Жүріңіздер бұл жағы өтеді мұна. Әкелеріміз дағы. Жөн өді мұна. Алмақақ қаншадан болды аткен білдіңіздер бе? 20 сом. Алмақақ сұрағандарға 20 сом. Жолдар мұз. 1,5 сағатта келдік. Алмақақ екен. Алмақақ. Өрік екен бұл. Мұна тап-таза өрік карапкада. Ассаламалейкум. Қанша екен бұл өріктер? 350-ке берме аризі. 350? Олмейді бұл тұхокке. Бас қанша? 400, а? Базар сұралған бач қанша қылышты? 350. 350 қылышып тұр мұна базар. Aşağı kanette tuatı koyayım. Naşı deykan aka şu bulat ha. Assalamualeykum. Kesinler. Keçe Halmiyonga ustalarga barsam, sizde bir yerde көргендей bo'lyapman dedi de. Aytataman YouTube'da deb. Siz ham bilishadi. Bilishadi ha. Yaxshi, bazaringiz bersin. Mayli, rahmat. Turan aka, qarasangizlar, muz. Assalomu alaykum. Qanchadan olib berdingiz buni? Usta. 230. Yaxshi, barga ko'riklar ekan, topdiz ha? Bo'ldi, kirgizmaysiz. Barga ko'riklar ekan. Mayli, bemalol. Barakasın bersin. 230'dan alınıptır barga ko'riklar. Almaqoqlar 10 so'm, 15 so'm, 20 so'mdan bo'lib atgan. Bayagınday qağa ko'riklarning eng nachari 40 so'mdan bo'lib atgan. Mana muzni qarasangizlar. Mana bozor бүтүп атат, жүктөлүп атат. Бул өрүктөр ушуну менен кетти, Россияга кетти, Казакстанга, Бишкекке, Ошко, Жаллабадка, Тажикстанга. Мынакей. Базарыңыздар берсин. Кырманга барака. Кадамжай медиа. Мына жаңактар, Кадамжай медиа. Бүгүн чыгас. Сизденби жаңак? Канчадан болду жаңактар ака? 80'den ödüm. 80? Мынакей. 80 сомнан екен, жақсы жаңақтар. Қаяқта пішіріп алып келдіңіз мұны? Қайдаркен? Yok, şu yerde taşta ödüm. Ушул жердің несіне жаңақтар екен мұна. Өрік базар. Каналға қатталып, қолдап, лайктан басып қойыңыздар. Өмір ака анан туалет керек екен. Ошоны дағы сөзсіз. Неме қылыңыз, қараштырып беріңіз. Саудагерлеріңіз сұранды. Туалет жоқ деп жейбіз, қиналып боларбыз. Рекламалар боюнча дагы видеонун башында айттым. Ошол жерге кайрылып айтыңыздар.
сіздерге дағы бір сонун жардама. Азыр жер издеп жүргөндөр көп, Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагы гараж айылында Биримдик көчөсүнүн 3-4 үй болуш керек. Ушул жерде 18 соток жер сатылат экен. Мына сонун жерде. Ушул жерден өтүп алып туруп, азыр жерди сиздерге көрсөтүп кетем. Дубалдан эсini мына өтүп алдым. Ушул жерден дарбаза болот. Ушул жерде мында чөсөдө машиналарыңыздар менен кеңирекенен келип туруп, бул жагы мына өрүктөн бери жагы сиздерге жол калтырылат. Ошондой эле туалет көрдүңүздөр. Ошо туалеттен 1 метр бул жагдан наркы четтен баштап туруп 18 соток жер сиздерге берилет. Мына документтери бүт бардык жайында, талаш тартышта эмес. Өтө сонун жер. Мына айланасы бүт тосулган. Бул жагына да элдер жашайт, бул жагына да адамдар жашайт. Баасы 1,5 миллион сом. Мына арзан мына жер чыгып калды. Срочно сатылат 1,5 миллион сом. Төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Сонун жер.